yun ka ng extra grip ba? Yeah! Put bye! Talumping ba? Alright, what is up vlog? EG bro, back at it again with another vlog. So today, it's June 13, 2018. And as you all know, today is the first day of school. So before anything goes down, kamusta naman guys? How are you guys feeling today? Ano yung feeling na first day of school na good, no? So, time check tayo. It's around 5:20 na, no? Karong mga 5 minutes kaya I will eat my breakfast and take a ligo na. Kasi magsayo lagi ko kaya para makapamili pa kong chair. Yeah, maligo sa ko. So naligo na lang ko no before ko magkaon kay para mamatag yung kalag ba para ghost gid akong real me ba. Mag-ilis ako before ko magkaon. Gwapo kayo. Oh, gwapo kayo. So, mukhaon sa ko. Fresh milk and ambot. Nan ako 1 hour mag-prepare pero humana na gid ko tanan-tanan ang ako lang kay mag-breakfast na lang ko. So, manan ako kaon guys. Time check it's 6:15 and taas pagit kay ko oras gyud. Nako naisip. Sulod sa musang auto. Brain blast! Ano kayang dili ta mag what's inside my bag? What's inside my bag? Let's find out. So first time pagkita ko nino kay si ate nag-prepare sa akong bag. Paper bag. Kubot mo sa sulod ano? Baon day guys. Baon di sulod. Okay, ano kay baon? Number 1, baon. Second, bench and bath nga towel. Ako niya tag sa akong friend ko si Fiona. Third, pangalan ako para ako ibutan sa Fourth, backup vlogging camera okay, in case na malubat yung camera. And fifth, camera bag. 6, YouTube icon. Okay. 7, button si tawag na siya G-Tech na ballpen. Kana bitaw G-Tech ang ballpen sa first day of school tapos pagka mga last month kay madlipay na makitag panda bitaw nga na. Ang kauban sa ballpen kay binder. Let's just be who we really are. The binder says it all, man. And for the last one, tripod para sa akong back vlogging camera. So, muna sulod sa akong bag. Time check, it's already 6:20. Yeah, it's time for me to nag-school, no? Bye-bye, mami. Bye, ate. Bye-bye, Luloy. Di ko makisi mo, ha? Mura kong bayot na. Bye-bye. Uli ko sa'yo. Oh, what a beautiful day, guys. So, if you're new to this channel, you better press the subscribe button for me. Welcome to the vlog, welcome to the family. Let's be happy and be part of this journey. So, kita-kita ng tanin niyo sa school, no? Kita-kita sa school. A few inches later. It's good to be back, yo! Vlog ko kaya? Apel ka sa vlog ya? Vlog yan, now YouTube yan. Annyeonghaseyo. Yeah, yeah. Anthony. Hi. Uy, hello daw. Alam mo, sa feeling ka na makabalik na bitaw kasi sigala bitaw. Maka-vlog na ka, maka-meet og new friends. Alright vlog, dami na ako mga friends, mate. Bye, lainay mo
murag wala gid kay garang isa lang gid ka mo classmate nako tong previous year ba, tong grade 9 ko isa lang classmate si Easter lang gyud pero dagan man kog friends dito no pero wala gid ang problema dili kay mi close. Tapos ang good news gyud sa senior high school building minabutang. So muning naong sa classroom. Yeah. Kami namin sa pinakalikod na akong friend si Crafty Productions boy ug si Easter Daluna boy. Yo, salamat recess na good no? Salamat good. I'm with my friend Sam Sena. Pa-cute. It's time to eat. Ana ang baon and kato akong ihatag na towel. Vlog life man. Excuse me, na si Fiona Balmaceda. Wala akong taga-ano kaning panyo. So, pangitawan ako siya sa canteen. Oh, I'm with the squad, man! It's the back and again! Here we go! Itchy boys, Castakli! Plus, na-reunite na good ming tanan, no? Wala pa na ako nakita to si Fiona, baka pangatagan ako niyo. But asa to siya, basta if makita na ko siya diretso, ako ning yata kay lain kay if sige ko gawid dala-dala niyo, magdala pa kog panyo niya, magdala pa kog camera. 12 seconds later. Hi guys! So, first day of school karon. Hi! This is Trisha Table. Hello guys, welcome back to my channel. Back to school lang atong keme karon. Mo na si Rogie. Na si Fiona Balmaceda ba? Mo ni si Trisha kay naga-contemplate siya kung bato ba daw siya sa condo sa 17 or Okay, ako nang ihatag ni Fiona. Say hi to the vlog, man. Nag-comment. Hi guys. Yo, mga classmate na ko. Hi guys, welcome to Paul's vlog. Charot lang. No problem. Hi guys, welcome back to another episode of Paul na naman. Wala ba yan? Paul is Olga, like and subscribe always vlog. Paul is Olga, like and subscribe always vlog. You guys. Hi guys. Paul is Olga, like and subscribe always vlog. 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 Subscribe. Paul is Olga, like and subscribe always vlog. Oy, dili mi classmates akong crush. Mo na, ay, gopo kay ko dahil! Siya crush. Dili mi, shout out sa Ani ako. Shout out sa mama ni Paul. Thank you daw sa isang. Uy, first time na ko yung nga nikagopa. So, nami karon sa school. I'll take over the vlog. This is Ina. Vlog take over. 29. Sir, 9. 823. Hashtag Team Alpha. Sir, kamusta tayo nun, sir? Okay, so today is the first day of class, ano? Hi, sir. Say hi to the vlog. Dili man mo akong kasir. Joke lang, mabitaw niya akong kasir mo. Say hi to my vlog, man! Hi, peace! Hi, peace! Kalimutan mo na yan. Mga first time makita sa yung TV. Joke lang. Man, yeah, man! Like and subscribe mo. Mga kahit. Shout out ko. Shout out sa mo ba? To my mom, my dad, I made it, I'm in school. My makeup tutorial! So, maybe it's time to, I'll just keep my camera na because hapit na mag-time, no? And see you guys later. Alright, since lunch break man naman karon, i-challenge ako mga friends, no, nga magbato-bato picnic, tapos ang mapildi ka ako, no, butila sa nature spring sa ulo, no? Okay, let's start, man. Ikaw, kapit ka? I don't know how to play. I wouldn't want to die early anyways. I'm sorry. The contestants are gone. Hey, ikaw, ready na mo? Are you guys ready? How about you? Are you ready, man? Tara. Let's go, man. Let's go. Na ako'y nakita nga kalaban, no? And his name is Lancelot. Hey, Vance. Okay, start na ta. Para dili lang kayo yung random akong vlog ba? Para nasa ko'y content, no? Let's get started, man. Okay.
For the vlog, man. We're doing this for the vlog. Dapat ka ng grip din, ka ng extra grip ba? Yeah! Putbay! Talumping ba? Padayon ta. Kasi kaya na mga puta ng mga classmate. So, muna lang sa duro to no para sa content na mo para dili good ingon random akong vlog. Ay ninyo awata ha, ay ninyo awata. Don't try this at home kids kung wala may parents or guardian no. Ano siya? Rated 18 SPG ni siya. Super parental guidance siya. Muna akong kadula diya guys. Shoutout sa mga lads. Pop tag. Okay, pop tag in 3, 2, 1. Pero, kita ni mo pangalan ni mo? Kita ni mo pangalan? Oh, yung pangalan. Mo to yung Twitter account guys. Magkita lang ta ninyo. Unya. Dismissal na yun. Bye-bye! Like and subscribe. Follow School Go. Always vlog. School. This was lit, man. Dagan kay mga tao. Gusto daw niya man to sa vlog. Are you subscribed? Yeah, that's my man. Like and subscribe. Follow School Go. Always vlog. Where's my friends? Ay na, boss. I just Hi! Ano mo sa imong vlog? Yeah, bro. Yeah, bro. Muta ni mo just Thank you. This is my friend. Guys, Moni siya ang best friend tong grade 8. Yeah. Promise, bye. Buutan ka si Paul. Fly high ka. Yeah, thank you, bro. Thank you, bro. Take care. Hey guys, it's Lore. Hi guys. So, namin sa senior high building karon and muna siya ang comment chairman. Muna mong ex-mayor. Muna vlogger. I'm a vlogger, man. I'm a vlogger. Karon ako ni balik og vlogging kay ano. Gwapo ka, Bye. taken with Bye. Dismissal na gyud. At last dismissal na gyud and First day, boy. yeah, Mano as you din can ang see first day. daghan gyud kay seta ganit, daghan kay transferees. Dili ko mag classroom officer. ako pangutanon kayo, di magdagan ko classroom officer. Dili ko magdagan kay i-prioritize na ko niya akong vlog. What shark? Unya, ikaw vlog ka during class. Dili. Wait lang kay hayag lang. Hayag lang kayo. Oh my god. That's right, man. Kung ilibre for a pop tag. Na imong pangalan dire. In 5, 4, 3, 2, 1. Bro, kita yung pangalan. Kita ni mong name. Niro, nire mong name mo. Lagi libre lagi tika. Nire kay mamalit yung chocolate drink ni ate. Te, isa ka chocolate drink with milk. Ibutang na ko sa YouTube yung pagkaunan, di ba? Tama no, buhatan din ako vibes ang ano ni ate ba? Ang iyang pagkaunan. Okay, para... Unsa kuya? Buutan kay mga tao diri sa Davao. So buhatan ako ni vibes ang pagkaunan ni ate kay para iya akong librehon ba. Joke lang eh. Dili bitaw. This vibes is for free, man. Okay, vibes in 3, 2, 1. Tama na vibes kay walay libre. So mangulit na bitaw may. So see you guys na lang sa balay kay purado kini mo uli ning tawhanan ni. Sige, transition in 3, 2, 1. Yo, so finally back in our crib. So nagkaroon lang gid ko nakauli. Pag guman kay nanghilamos din ko kay sticky kay kong face kay murag pila ko ka hours wala nakapangilamos ba and yucky, sticky and yeah, masad ni lagi. Ana mong advisor nga sugod ugma maghatag dito siya warning slip no kay klaro kayo if maghatag siya klaro kay matagan ko gano warning slip kay tungod sa kumbo. So magpa-haircut sad ko guys. Okay. He, umana ko nagpagdavit no. Oh, nice and clean hair. Nice and clean look. Yeah! Time check muna. It's time to end my vlog. Aww. So for this vlog's post notification, shout out goes to Ruben Bernardo. So hi Ruben Bernardo, thank you for turning on my post notification on. So you guys already know the drill. So if you want a post notification shout out, all you have to do is turn on my post notification on by tapping
that bell icon beside the subscribe button right here. And comment down when you are done. So, this is your bro Paul Sulga signing